Ku nshuro ya mbere ari perezida wa Tanzania yagiriye uruzinduko hanze y'igihugu. Perezida Dr. John Pombe Magufuli watoreye kuyobora Tanzania tariki 29 z'ukwezi kwa 10 2015 yasuye u Rwanda kuri uyu wa gatatu tariki 6 Mata, avuga ko u Rwanda ari igihugu cy'inshuti magara kandi ko umubano ugiye gutezwa imbere ku buryo bwisumbuyeho. Ari kumwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame babanje gutaha ku mugaragaro urutindo rushya ruhuza u Rwanda na Tanzania rwubatswe ku nkunga y'Abayapani. Uru rutindo rufite ubushobozi bwo kwambutswaho toni zigera ku 180 ku munsi, rwuzuye rutwaye miliyoni 48 z'amadolari ya Amerika. Perezida Magufuli mu ijambo rye yagarutse ku gituma adakunda kugirira ingendo hanze ndetse n'icyatumye asura u Rwanda mbere y'ibindi bihugu byose birimo n'iby'Uburayi byabimusabye ariko akabitsembera. Ninapenda kubana matumizi. Nimealikwa sehemu nyingi. Nimealikwa Ulaya na sehemu zingine bado sijaenda. Nilipoalikwa na Mheshimiwa Kagame nimekuja. Ngewe sinkunda gukora ingendo bitewe nuko ndi umuntu ukunda kwizigama. Natumiwe ahantu henshi. Natumiwe Burayi ndetse n'ahandi ariko sinagiye. Natumiwe na nyakubahwa Kagame none ndaje. Ndagira ngo mbamenyeshe bavandimwe b'Abanyarwanda, uru nirwo ruzinduko rwanjye rwa mbere hanze ya Tanzania. Na nataka niwaeleze ndugu zangu wa Rwanda, hii ndiyo safari yangu ya kwanza kutoka nje ya Tanzania. Perezida Magufuli kandi yagarutse ku rutindo rushya rwatashwe ruhuza u Rwanda na Tanzania, asobanura umumaro warwo ndetse n'icyo abaturage bagiye kurwungukiraho. Daraja la Rusumo ni historia kubwa inayojengeka kati ya Tanzania na Rwanda. Urutindo rwa Rusumo ni amateka akomeye yubakwa hagati ya Tanzania n'u Rwanda. Nishimiye kugera hano ariko ngira ngo nabizeze inshuti zanjye Abanyarwanda, Tanzania izatanga ubufatanye buhagije ku Rwanda. Ndanasaba abacuruzi bo mu Rwanda n'abacuruzi ba Tanzania n'Abanyarwanda bose n'Abatanzania bose n'abaturage bose ba Afrika y'Iburasirazuba. EAC harimo u Rwanda, Tanzania, Uganda, Burundi, Kenya n'undi munyamuryango mushya ariwe Sudani y'Amajyepfo. Dushyire hamwe tube bamwe. Ubwo twese hamwe tugera kuri miliyoni 165, ndizera ko kubw'ubumwe bwacu tuzateza imbere ubukungu bw'ibihugu byacu. Tushirikiane, tuwe na umoja, na kwa sababu sasa hivi tuna population ya watu zaidi ya milioni 165, nina uhakika kwa umoja wetu tutaweza kujenga uchumi wa nchi zetu. Perezida Kagame nyuma yo guha ikaze Perezida Magufuli no gushimangira ko umubano u Rwanda na Tanzania bifitanye uzakomeza, yasabye abaturage b'ibihugu byombi kubyaza umusaruro uru rutindo rwatashwe. Umubare ukava ku 2,000 basanzwe bambuka buri munsi ukikuba inshuro 5 cyangwa se zikanarenga. Muribuka ko bavuze ko abantu bambuka hano ari 2,000 ku munsi. Ntabwo ari bake, ariko turashaka ko biyongera. Abazajya bakoresha urutindo buri munsi bambuka bajya muri Tanzania cyangwa Abatanzania baza mu Rwanda, aho kuba 2,000 bikube nk'inshuro 5 babe 10,000, ndetse bikomeze birusheho, kubera ko bizaba bivuze ko urujya n'uruza hagati y'Abatanzania n'Abanyarwanda mu mikoranire mu gukora ibyashara bigenda byiyongera, kandi ubwo biyongera ku nyungu z'Abatanzania no ku nyungu z'Abanyarwanda, sibyo? Ibi bikorwa rero kandi bishingira ku mubano mwiza Perezida wa Tanzania yaramaze kutubwira, uwe ubwe nk'umuyobozi w'igihugu cya Tanzania n'Abatanzania bazateza imbere nk'uko natwe
Abanyarwanda n'abayobozi b'u Rwanda twifuza ko tubana na Tanzania neza, tugahahirana, tukabana, ndetse ibyo byose bigashingira ku maboko ku mahoro ashobora kandi agomba kubaho hagati y'ibihugu byombi. Abaturage b'impande zombi twabegereye badutangariza inyungu biteze kuri urutindo rushyashya. Na Hilda Karoli, Rusumo ni hapa karibu na Rwanda na leo kuna kitendo ambacho kimezinduliwa leo na marais wote wawili. Umekipokeaje? Unahisi kimeleta mabadiliko gani katika uhusiano wa Wanyarwanda na Watanzania? Kwa kweli kwa upande wangu binafsi hiki kitendo nimekifurahia mno. Ni kitendo kizuri ambacho kimeonyesha ukaribu sana wa wazi, kwa sababu kila mtu ameshuhudia. Kimeleta undugu, ukaribu na uhusiano kuzidi siku za nyuma ilivyokuwa. Ndabona hagiye gukemuka ibintu byinshi twakoreraga n'ubundi nyine, ariko hari abaturage bamwe na bamwe wasangaga bajya nka Tanzania akaba bagirirwa ihohoterwa, ariko urabona ko Perezida John Pombe Magufuli hari ikintu agiye guhindura kandi bizafasha Abanyarwanda kurusha uko byari bimeze. Aha duhagaze ni ku mupaka uhuza u Rwanda na Tanzania ku Rusumo, aho abakuru b'ibihugu byombi bamaze gufungura ikiraro ku mugaragaro. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko umubare ukoresha iki kiraro w'abantu bagera ku 2,000 ukwiye kwiyongera, nk'uko yabishishikarije Abatanzania ndetse n'Abanyarwanda, bakagera ku 15,000 cyangwa se bakarengaho. Perezida wa Tanzania Magufuli nawe yasabye Abanyarwanda n'Abatanzania kubyaza umusaruro iki cyambu kimaze gufungurwa ku mugaragaro kigezweho, kikaba cyarubatswe ku nkunga y'Abayapani. Perezida Magufuli kandi yashimye cyane Abanyarwanda ndetse abizeza umubano, dore ko ari cyo gihugu cya mbere asuye kuva yatorerwa kuyobora Tanzania. Akaba yavuze ko mu Rwanda ari inshuro ya gatatu ahageze. Rutikanga Paul ku bwa Clouds TV i Rusumo.